1, 2, 3. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Voilà, solidarité pour la Guinée. Hande kadiko dimanche 5 juillet 2026. Haray on fop modon on salminama. On weltanama. Haray de wondi do den communikambe ben kanyoton. Haray hande en fuɗɗoray do den Mohamed Diallo. Après iden jogi don kadi modi Mohamed Ramadan. Voilà, haray iden jogi do kadi monsieur Aliou Diallo hande kanko woni fuɗɗagol do intervenugol do hidon andi mo depuis Lyon. Den jogi do Saykou Mar. Saykou Mar. Iden jogi do de la championne Hadja Maimouna. Voilà. Den jogi de wondi do kadi Fodeya Image. Voilà, de wondi do Bappa Jamiu. De wondi do kadi MKB. D'accord. Donc haray ande kadi voilà, Tidjane la puissance moi il a tout de deux moments à autre parce que voilà, il est un peu pris. Donc on est 9 d'abord, la handi wonno no gassa Tidjane sinato yare on sera 10. Voilà, haray jama on faut notora sendi to go live on très bien. Wada keur ji ding andon dum do ko hawtude. Donc so yi menen be moko babe do fu meden ara do den chaque semaine wadugol do live do hina hidugol tun argol wowla. C'est parce que vraiment c'est nécessaire et nous devons tous contribuer et au cagnotte do. En faut meden. On andi men boy wolude. Donc il faut jama on anda wondema be accita e tam mabbe on lewru fo lewru be jetta yeru taga mabbe on be wada e au cagnotte. Ande dou c'est important. On le fait pour nous, pour notre pays. Fi bibbe memben, fi tanirabe memben, fi jatirabe memben. Au cagnotte wata on figure. Yandi mi jeji on. Onon jogibe ben kadi accite bakitagol hande kadi. Imme vraiment aron contribution wallito don. Wallitagol leydi mending. Leydi mending watandi jogoro ni en otage. Hara hande haray ha hande himbe ben no patina do den no jibi do ko no doa wadi don no doa gerdude. C'est pas bien. Donc haray musiben ko yon andu wondema hande alamu anda fi o cagnotte do. Lagina fop alamu humpitaki fi o cagnotte do. Ko mi halani on no wondema gilane mako début men fo men halani on. Dum do ko fi poma. Ina fi hande tun, ina fi jango tun. Ko fi poma. Donc iden doit famude wondema dum do na samakala. Iden doit yettude dum do waden dum do den muradu meden. Waten fijir dum do. Cagnoton c'est bien structuré. Ko dum wadi mimmi hulata wi golay goto wadu gambudi mum. Donc cagnotte mo nanda armani do se ngigi ke do 1 milliard d'euros ara en hula. Musibian acce fi Allah wata en jejindir hande kadi fi dum do. Wakile wado mbudi mondi nder do. Kodi dudi wo ande wondema lagine folay, lagine hebay buttu, lagine hebay jang e kisie e newende. Yo mbudi din wade nder ga. Wata on ronku wadugol mbudi. Hiden dudi. Hiden dudi. Hande enen faamu be bentum haranabe faamali be se wadi hara yoni. Nayen faamu no ngaka sa salode. Inayen andu pellet ko be won be wadde o cagnotte do be communica be ko be woni wolde do chaque semaine pellet ko haji gabe woni et puis jodo den fanken pour jogito den hore men non il faut agir andu wondema o wondo accitude tammo min fando den ni il en doit do to do den pay ko ngando nokko mais je ne peux pas aller parce que il faut me gagner to dum do taw e andi hina angal wadu jogagol ko huwa. Donc si mi ontigi non ari jodi ke do den ino wulu dem do wastay hawri no yobede par fin du mois, non hay goto ala yobude. Comme on est wadde comme yetike on, c'est un combat noble. Goto wata yobude dum do. Dum do il faut avoir vraiment une prise de conscience. Fiya wawu d'abord wonugol e au niveau mo me woni do. Menen be communiquer ça ala une prise de conscience. Wallahi a jotta ko do ala on tando. Mais ça yehi non ha e bi dum don, haray Allah wallima parce que awawa e gollugol fi jango a heɓay vision a heɓay hakkille yajude a anday wondema jaka jango si waɗoyi pam ina no jaka banni be ko cagnotte be formino banni be waɗani en o structure andi jaka si be do waɗano ɗum do are no hande andano gerden
awa heko non wanayen habbo ha lawo himbe no do den no andintinde nyande be nyande comment faire pour cette cagnotte. Donc il faut aller donc musibam voilà haray meden jonnide do den kongongol communicant be ben haray fo mum ko actualité ji mi yiltito to si Allah jabi voilà haray iden salmina don den sandake voilà sandake officiel haray iden salmina don kadi Maymunatou no wandi sœur Maymunatou kadi kam kadi o tultata e di live ji do haray mo salmina moƴƴa depuis la Casamance là-bas voilà salam merci beaucoup voilà iden yiltitade onon arobe wada keurji be fop ande wondema vraiment meden weltani on nani donc voilà haray Mamadou Chérif kanko kadi haray mo salmina moƴƴa bonjour à toi Mamadou Chérif voilà haray en fuɗɗoray ɗo ɗen Mohamed Diallo jonnemo kongol depuis la France ici voilà haray fi actualité ji ɗin mi aroya e muɗum donc Mohamed tu as la parole. Merci beaucoup à Wouri aussi. Merci à Wouri. Assalamu alaikum monsieur haray men salmini membre de comité de communication ɓe fof taw e kala wonɓe wawde arde heɗito en ɗo ñande yontere be yontere min salminiɓe fof kala wonɓe partage ude ɓe laykoɓe feƴƴinana e yewtereji ɗin e wonɓe waɗude kadi kaaliseji ɗin surtout wonɓe wadde kaaliseji ɗin lewru be lewru woɓɓe no prépari no habbi no hawji o lewru ndun hewtu ide weltaniɓe eɗen jarni ɓe yeru ko boni wadde ko yo Allah yoɓu waɗanaɓe sadaka ko boni ittude comme todduke ma amin toujours mi fuɗɗora taw fiyo kañot ɓayru ñande fini weeti wo ko fiyo kañot to enen ɗo miijotoɗe honno ɗum ɗo wawirta tabitirde wawe waɗude golleji men ko faalaɗen ko yo Allah newna mi torike ma amin ya rabbi haray wonɗo mi toroto jama on wota goto waɗu sikke fiyo kañot si Marseille fi ma marsi déjà haray komin tori ɓe mo ɓe yo addu ko wawi kon waɗude yo waɗ no jokka no waɗe kono mbiɗen tori yo ɓeyde argol mo beesi waɗi ɗo mbujjoyeru hanno e waynodirino hara kala pula ko mum kay kodi si waɗino ɗo mo be mbujjoy eru hanno e waynodirino kono noon wota o sikkito minen ɓe fottuɓe ɗo min ronkay waɗude golleji men ko falaren ko par ce que minen ɓe fottuɓe ɗo fof dariɓe fiyo kañottu ko déterminiɓe o jamais fuso ala ko décourage tami hay fus ko décourage tami min ala ko min toroto noon onon kadi ko wakkilo aron taw toon min en fof golle ara janngo goto e men ugginoyta ko yeeso goɗɗo ko ɗum min tori o janti fi Allah e o jannabi par ce que o yii ko on to leydi men ndi fokkiti ko on ɗum wona waɗede ka leydi meɗen ɗum ɗo suudanaki e goto hande men en fof ala koye wolali ɗum yo Mamadi yo wakkilo jokka ko pormeti kon jama on o hunna ɗum ɗon kono o waɗali ɗum o yinni wonɓe ɗon duuɓi no jiiɓude laamuji lagine ɗin arɗo o ɓe ɓadomo ɗon ɓe jiiɓita haqqille makko nde o tanki ɓe ɗon wajji wonɓe mo wolande gonga ɓe kono hande kam wonɗon ni miɗo laaɓanimmi Mamadi no ninsi kono si woni ha fewndike simi annduno haray laawike haray komi toroto on koyo wakkilo aro par ce que yi penale ɗe élection ji feƴƴuɗi ɗi nen fof e yiiɗum ka communal ɗo en fof laaɓani fof penale jokkaɗe ɗe en fof hande goto majjaka en fof e yiiɗum joni noon mbayru ɗum ɗo laaɓani en ko wawata en résulté o probléme ɗo fof ko argol wallito fiyo kañum
ko ɗum ɗo wawata en aranjude hannde ka won fewtiɗen ɗo par ce que en tawi gonga jokkaka ka meɗen ko fenande jokka e joni noon o kañottuɗo ko fii gonga no ñiɓira e fii mo be hettira dignité mum on e leydi en fof fota o kañottu ko fii ɗum créa min arata ɗo noon min fensitana e goto goy woni nder ɗo kadi min andi noon ɗum ko min toroto on ko aru waɗon ko landa ɗon ko lutti ko golle ɗe geɗo ɗon ara ko ɗum min toron ɓayɗo haala lannatami sehilo ara miɗe weltani jama on miɗen jarni ɓe wallahi won ittude kaliseji mum ɗin miɗe weltani on miɗen jarni on albarka moon merci salamu aleykum warahmatullah merci beaucoup Mohamed haray a jarama on fof moɗon on nani voilà Mohamed ko wowli ɗo kon ko non woniri vraiment ko ɗum men woni fillitade ɗo yontere ɓe haray yandi jama on e wattan hila wattangol hila donc haray haray keurji ɗin kadi ɗon weltana donc haray iɗen salmina ɗon kadi Mamadou voilà Mamadou Chérif wuri Goubera voilà wuri Goubera kañum kadi no salmina Mamadou Diaw Mamadou Diaw kadi no salmina toujours sœur Maymunatou haray imo nderga imo wakkili haray noon wano mi haalana on ɗo sœur Maymunatou kanko kadi haray kan kadi himo participude ko kañum c'est très important de le signaler voilà haray ko micro fodeya image voilà donc haray jama on koyo wattan hila e ɗum ɗon wata goto yawito wata goto kadi welsido woɓɓe no woodi haray ɓe faala han participude mais haɗa ɓe welsidi quoi haɗa hiɓe ahami ɗum ɗon noon c'est pas bon moƴƴa ete acci ton tammon on lewru fof lewru accite tan on gotum haysi ko 2 minutes ƴette tammon on yon waɗon transfert on waɗon ko nder kañon nder to lanni waton falju tun numéro ji ɗin son faljal tun numéro ji ɗin ande haray ɗum ɗo c'est bien structuré wata goto hulu voilà haysi ko 1 milliard dollars woni nder ton waton hulu ande wondema ko fi la Guinée voilà solidarité pour la Guinée ande ɗum ɗon felliton ɗum ɗon ɗi hina waɗirtede fof sina fi la Guinée donc haray noon si tawi ko a Guinéen ida andi Guinée leydi man ndi leydi men ndin ko fewndi ɗon c'est une obligation donc haray musidɓe an ko ɗo eɗen hiwro ɗo kadi Husaynatou Diallo kankadi o hiwrama Ibrahima Diallo haray eɗen hiwro ɗo kadi onno wiyantelan onno wuri ɗen hiwro kadi Mamadou donc haray message ji goɗon andi kala hanɗi ardata ko seeɗa seeɗa donc haray mi yiltitoyke kadi e moɗon si Allah jaaɓi haray onon wonɓe wadde keurji ɗin fop iɗon weltana partage uɓe ɓen fof kadi haray no weltana par ce que c'est important yo yimɓe ɓen jentito ɗi live ji ɗo fi honɗum fi yewɓe wawu kamɓe kadi anditugol ene ko ɓe Guinéen ene kamɓe kadi ɓe dowa tawede e ɗum ɗo bon haray goto duwaka jeejude goɗɗo fi ɗum ɗo donc haray iɗen jonnude konngol ngol oya sœur men Maymuna voilà haray tu as la parole sœur Maymuna la championne. Aleykum mi salmini on fof on mi salmini auditeur ɓe men ɓen kadi wonɓe en suivre ɓen ko solidarité pour la Guinée ɗo ay mi landike soɗon e jang onon e ɓen guureji mon ɗin fof e famille on minen ga e ɗomen e jang jammo Guinéjo wondi on gonga mi fe ilo aray ko tokkitagol toujours ko même chose on andi ñande o min ara ɗo min mene min ronkata hay so tawi ñande o ñande ko hunde wotere nden min wolata mais ko on hunde wotere ɗon tout le temps ko fillite ha yimɓe ɓen faama ɓe anda ko fii maɓɓe wona ko fii men wonɗen are ɗo min nodditi fof ko solidarité pour la Guinée ɗo are taw toon min ko kañotji participe on ko fii men ko fii Guinée ko fii labuddaji men ɗin are ɗo min nodditi Guinée en fof yo aru tawta men ɗon continent combat on par ce que ko combat en accitatamo ko ha ñande kono innirten noon sowno kala eyyi ɓa sen acciti haare yaari ɓaawo koyo contine
si en gaynani ɓiɓɓe men gayne si ɓiɓɓe men gayna tanira gayne ko noon yarata wartoɓe kadi ko ɓe ari ko noon ɓe yaari si ɓe fuɗɗino ɓe accitinu watano marsude no on faami ɗon nandelam ɓawi mi meɗen jenti ok aw kono haray si en feƴƴi ɗon kadi haray ɗomin weltani ɓe Espagne ɓen ɗomin weltani taw libéral international on en wuttuɓe alaji selluɓe en Espagne libéroɓe ɓen haray ɗe weltaniɓe ɗum ɗon taw par ce que hannde si en yi président men on franchement goɗɗo ko ɗum yelanto président mum hannde si on ndaari on tawa e président de la république on ko alaji sellu mi woolay ɗum ñande o mi woodito mais yimɓe ɓen ala faamude lamɗo leydi lagina nin no innete ko selludalen Diallo ndaare lamɓe ɓen fof lagine ko hombo invité te nokkugo ko événement jin jani woodi are mi landike on ɗum ɗon awa woɗɗa majjinaji ko woni hiɓe salimo jonnotugol jullere makko nden ɓe ƴetti jullere makko nden en otage mais président on ko kanko ko bandi no ƴetti leydi en otage no wadde ko faala hara si feƴƴi ɗon en weltanike ɓe Espagne ɓen franchement ɓe holli teddungal ɓe holli welowole ɓe holli e hino ni lamɗo amen on haray yallah waɗan ɓe fof maɓɓe joddi aljanna holla men laamu selludalen Diallo hara ɗo min wuuri min selli o wona on lamɗo fittanowo Guinée en fof gonɗi en torike mo kanko Allah en fattike mo haray haala kan lannata komi innata Guinée en ɓe ɓen yo immi Guinée en ɓe ɓen immo fina jogondire wonen nene goto baaba goto no heftire leydi men ndin ndaaru hande kawte men leɗe kawte men foppu no woniri ndaaron hande leydi lagine si wona ndiyam no yoola yimɓe ko ñooge no yoola yimɓe so wona ñoogere kiite noɓa hay ndungu ɗo tawa yiite huɓɓe ngeɗanotako ɗum ko jam woni noon est ce que Guinéen jon no jooɗade miijito ndaara si tawi ɗum ko jam on anda ɗum ko hakkeji noon hakkeji par ce que fi honno woɓɓe no tewñede enen majorité on hiɗen jooɗi en ala wolde hunde en ala memminade boneji ɗin si ari hewta e moƴƴo e bonɗo hare lan tori Guinéen ɓen yoɓe immo ɓe uddita gite maɓɓe ɗen wone hunde wotere hette ndi leydi men yoni depuis 1958 avant même ça Guinéen no sonji Guinéen ko wonde sey faala hettade hande ko ñamete woni mankude Guinée yimɓe ɓen fof no weela hiɗon andi ɗum on andi fen ɗo contenaire lagine sa posti ɗo contenaire ma ko fandi o waɗe ɗo 6 mois ko fandi o hande mi nodduno gorko goɗo fi landagol mo lan faala nabude goɗɗum o inni lan banda min wata nabude fen ɗo goɗɗum lagine par ce que piyonu min lan naɓuno piiji depuis janvier ko joni noon ɗi woni yaltude lan duwa yawde Guinée fi majji ɗo min alors c'est pas la peine min ni si tawi a posti hunde wone 5 mois 6 mois mi hetta nden hunde Guinée no wakkili joni noon imagine on noon hara ko ñamete o embarqué wonnon noon ɗon signifie aray boni ine kandi ñameteji ɗin fayda ko inane ɓe warata daffiri gandi are ɗum noon ko ñameteji boneydi Guinée jon ko fokkita ɗo si ɓe immaki ko heeje woni arde lagine wara yimɓe ɓen par ce que on ɗon o inni ko jeyanni e contenaire makko ni o chargé tata lagine aduna o par ce que ɗiya ko pays ji kawtal ɓe men ɓen ko jonte tati hana contenaire si tardi han ko jonte tati are o yewti Guinée jon ko honɗon jooɗi Guinée jon wakkiloto ɗum ɗon kanko woni tout le temps mumini o accepté ɗum no ɓe haɓɓito ɗum ɗo ko sellu kadi arata ittana ɓe ɗum ɗo ɓaaru ko woni wo ko sellu ɓenno ko seeke men siɗen faala immoɗen siɗen faala acce ɗon sen immaki heege warire en goto leydi lagine heege warire en goto leydi lagine ma ɓe warire en goto leydi lagine hare lan tori Allah yallah wallo en walla kala ɓiɗɗo julɗo uddita yiitere Guinée jon laɓɓina ɓernde Guinée jon okka mo ɓernde moƴƴude hara o innaali ko leñol angon tun o immo jonnidira juuɗe raɗoɗen ɗi bandiji hoore men hara bandi laamitake en aduna
Merci beaucoup, Sœur Maïmouna. Toujours pertinente. Voilà. Aray ko championnat mengoni. Aray lagine fou si gentitike famay. Voilà. Do yen yiltito don e MKB. MKB, prépare-toi. Donc, aray iden salmina don den Fatimba Saïdou Diallo. Iden salmina don Mama Saliou voilà Mama Saliou Bodewel Diallo. Toujours Housseinatou Diallo. Iden salmina don kadi Diallo Sirajo haray en salmina don kadi Mamadou Saliou toujours Diallo Mamadou Saliou Diallo exactement Mamadou Laba oui voilà haray kadi voilà Tidiane la puissance Heuti il est là kanko kadi o wadi do commentaire donc haray Mamadou comment dirais-je Mamadou Wouri bari important voilà bari important kadi salminama haray on fo modon idon tora senditugol live on hein Fatoumata Dalaba on fo modon sendite live on voilà wadon cœur jiding comme ça on va continuer avec MKB toujours oui c'est MKB c'est bon parce que il y a des cérémonies après quelques minutes on va intervenir. Ok, permette MKB, permette Tidjane, comme il est occupé. Vas-y Tidjane. Merci. Ok, nyala jotin do kwande go imbe yo bendaru ka titre video mendo mandation fermata micro voilà. Ok, voilà. Titre video no yo bendaru don haray de wadi don information kanyo don Orange Money Guinée, Sénégal, Côte d'Ivoire. Donc haray fok mun no don pour le moment on kanyo don en ligne donc itimu taw ha o renouveler on non ala ka titre bon wanda de ka ilo la diaspora do information il faut na jonna do di mo lo mesoilo den tori jama on go tumtu wakilade yobe andu hunde wotere ay tun ko e gonga teppude ay tun ko fi lagine darani de yobe andu pour gangal ko ene sakidota si ndari histoire ni leydi ndare tokkuɓe fenade fof ndare waɗuɓe tooñe waruɓe wadde piiji bonɗi e nder ndi leydi gila tan Sékou Touré ha tan Alpha Condé ha tan Mamadi hande ndare ko honnoɓe woni sakkitoɓe e kadi Adja Maimouna yewtiɗo goɗɗum Seydou Dalein c'est un Guinéen sur plus de 15 millions hande mais ko fiyuno fof pour no haɓɓiti sinon Seydou rien ne peut aller ko ngandu hande fii leydi men ɗi en hana habbade goɗɗo oda sabbo ko toma oda sabbo bemma oda sabbo biroma oda sabbo leader politique jo le pays nous appartient à tous par conséquent iɗen hani immade daro findi leydi men rien ne va aujourd'hui au pays c'est un paradis dans l'enfer ko ɗum en nata o paradis kina c'est que ko aljanna e nder yiite hari hande goɗɗo yasuban ɗo kobo re wotere meso ilo un ami qui actuellement est en Guinée kobo goto 5 000 francs guinéens Allahu akbar ko honno kobo goto peti wayte yeeyide 5 000 francs guinéens ko ɗum woni hande sa faala mafe ma ko yo tekku yo ko weru ko ma prépara ko fandi o 400 000 ma 500 000 so tawi ɗo ɗamari ɓeŋure o andi ne ɓata yette bari ɓen ɓeyda yaadu maɓɓe e dernabo e peera ma e ko sadaka ittete ɓayro aɗa ko tomɓe ɓoyata chance ñamugol tew ƴakugol tew mais ɓe dara e tew woni no isiraɓen ɓe wulgina donc koyen anndu leydi men ndin il est pris en otage on nani kadi o layfuujo ko inni kon honno ɓennata o Bill Condé wonandema wo kamɓe ɓe mbaɗi tout va bien oye mo nawni
opera o yeno France o opera matomanda labini marsani imusonyi donc ay ko yawno kankan ka campagne fop yino mo wonno wayirno hani naw narni no feccite makko donc ko nder campagne o après o yimmi wari America donc ko ari ga ka do ko Mamadi jonni mo passe jonni mo piji fo crédit ni fo donc quand Mamadi c'est le malheureux de ce pays ko dum mena même uton tewto jawdi uton tewto laamu ɓay ɗum on ta garanti bano adama hande enen ɗo eɓe mari gurnam moƴƴan labanam potuɗam ɓuri ɓe ɓe jogti milliard kono nafaɓe par ce que ɓe wondi e suno hande ko kanko jogiti santé ji Mamadi Doumbouya fof hande ko ya fayla ɓe lanni sodde surtout ko ɓen tan o somaya yaye ɗon hande ndaron étage ji ɓe kode suufinɓe iɓe guddori toon ni hande faydam ɓoyenji ɓuy ton tere yeytenuɗo toon wano 100 millions et Madou 50 millions, 100 millions, 150 millions. En de ça, 800 millions de francs guinéens, 1 milliard à Ebata Somaya. Mais c'est très grave pour nous, mais c'est pas mal. Moi, nous de Konini Kassoulier, nous de Mohamed Diané, quand Bekanitango est simple la même chose. Il faut s'interroger. Pour faire un Mamadi, le groupe Macron, le Nico Fila, les noms d'Albert, pour faire une enquête, Fatou. Fatou. Il faut qu'il y ait une lumière sur toutes les personnes qui sont tombées sous l'ancien régime Alpha Condé. Ah, ça, je. Non, Dani, non, pas très bien. Yo hitti. Il y a eu le coup d'Yara. On ne peut pas dire que exécuter golo. Il me ben, là, nous n'avons tanko oya, on non, n'avons tanko septué. Il n'y a jamais de jugement. Donc, il y a un flou. La Guinée pour nous, la Guinée, on a un problème de leadership, on a un problème d'homme en tenue. Militaire Guinée, on a un véritable problème d'île. Parce que quand on a waliti l'amour du bon, il ne faut pas d'île. Si on a une septué, wari. Ah, de votre il a les septué, et puis on est mal. Yo hitti. Mais il a donné les autres à des voyous, donc il est piqué. Il y a un exécutant. On a payé. Inyam yimɓe men ɓuyno no yibba yimɓe wonɓe nooɓe yimɓe wawnoɓe waɗitade ndi leydi so yo médiocrité hande naɓi puisse alayma eyi donc on no konipe wawete célébrer de leydi en konipe. Mais qu'est-ce que lui a rendu comme service à la nation pour être célébré, monsieur Dieu? C'est qu'ils ont fini de décrypter la Guinée. Mamadi a dit qu'on fait l'amour à la Guinée. Amour, c'est que l'on a vraiment un monde de ça. Donc je vais me limiter là et dire aux gens, vraiment la cagnotte est toujours ouverte et qu'elle même la plateforme et la diaspora africaine, en 2020, on a tout le temps, on a maintenant fait Moulou et qu'elle est pour tout annuler en plateforme. Non aux critiques contre celle de l'Indialo. C'est le problème Guinée, la solution Guinée. Moi, la idée, moi, suggestion, proposition, et nous voulons à la place de la diaspora. Et quand même, que la plateforme IFDZ, pour nous, comme critique à Aïbina, celle de l'Indialo, tout à l'heure, on a administrateur de bien. Là, on dit que complètement, à ce que nous pouvons faire Aïbina. Ake se no to yimbe men garani be gonga wonbe walitaade yimbe men celduɓe e ngandi leydi ko ay binte acce sendugol ɗum par ce que ga rewɗo go ara yimɓe naataniɓe no woodi e meɗen donc il faut que tout cela cesse aray assalamu aleykum yon. Alors, merci beaucoup, Tidjane la puissance. Donc, il y a un salopard, il y a un faux compte, il y a USA 2. Mo jodi do de mo yennude président sellu mo yennude ngen fou donc il faut que anda wondema c'est un maudit non ko appareil ngo woni duma no planti quoi mi ronku mo bloquer parce que mo planti donc mais il faut qu'il sache que c'est un maudit. C'est là pour les maudits de la République qu'on non quoi. Aussi fameux donc sincèrement tu es maudit toi. Wallahi. Donc ça moi ta qui ça haray.
sa moita kisa ko kambe hara ko kambe hono yantela ni CNRD o kambe dumayen usufali mayen sa moita ko kambe funi madung honno Billy Condé ma bea ça dit c'est eux quoi. Vous êtes les maudits de la République. Voilà. C'est le même US ouais kon tigi. Donc dumayen on no bloqué donc quoi, je n'arrive pas à le Non, moi je l'ai bloqué. Ok, c'est bon. Non, mais c'est des maudits, quoi. C'est des maudits, ces gens-là, sincèrement. Daru lady dinde wa ini, go to Allah en sécurité. Accident ji goddo wata kontude. Himbe no sumi ni marseji. Donc an ay fus ani na masina jola goldo de yenna wonbe dénonce de dum. Hein? Toi tu n'as rien à foutre. Non. Oui. C'est que ben si ben nous de on y on besoin il faut le bloquer direct. Non, mais s'ils avaient pu le bloquer, haray mi volta no hayko parce que mi affaire on planti tay mi ronku. Ko du wadi na do mi volta. So da non so ni hay to ngolo ni ne do tum ti jalo bloquer na kari que c'est tout. Hay to ngolo ko no volte ko. C'est mieux. Il a fait. OK, c'est bon. OK, on continue les gars. Voilà. Donc haray il est jettude donc parolon jonnen donc dit qui est là qui est MKB voilà. Vas-y MKB. Facebook hein? Sinon ça passe normal. Oui, ça passe normal hein. Ouais. Là il demande là redémarrer le téléphone non. Ouais. Ok, allez, de welta non Diallo Siradio, hein, très bien. Voilà, vraiment il m'a wakili mo jam de cœur jidin toujours kadi Mamadou Wouri. Le volume a coupé, donc le volume est coupé Mamadou non, Siradio. Le volume est là hein. Donc il faut redémarrer le téléphone tout simplement. Donc voilà, allez kodundo. Merci à tout le monde, voilà, vous continuez à partager jidin wadon kadi cœur jidin. Vas-y MKB. Ok, aray salmina wonde den do Polando goto kala ka wontiri sino jam mi kam mi wontiri gade mi do jam gine wonde mudum amati jam solo pirmo aray fende micro mo wonde aray ko non woni solidarité pour la Guinée no kanyo to meden on jama on ko alhamdulillah rabbil alamin no are de modja yero arbe be kadi ils sont satisfaits parce que ɓe ndaari ɓe tawi ko ɗon ari kon koko ɓe nanno kon no yewte yeru naato ɓe nduɗo lewru hannde jama o weltanama moƴƴa hannde jama o tigi tigi on duyi e maɓɓe nandike membre ɓen est ce que ila ɗum ɗo fuɗɗa ko woni ko nder ton ko ñewndire transparent wallamla rabbil alamina min holliɓe ko no ɓe tawrini ko ni wondiri transparent ilande man na fuɗɗa heɓiɗode a wara jama o tigi tigi on arɓe ɓen ɓe weltike moƴƴa ɓe arani ɓen haray ko ɓe aru kala ko ɓe humpa nder ton ino wode spécialiste ɓe yewtayɓe ɓe haa tawa tigi tigi on koko min waɗi ɗo jakka hari neɓu ɗum ɗo fuɗɗaka kañum to jama on foppu ino noddita jama on kay ino notade ɓayna wenduɗa jama on alhamdulillah rabbil alamina yo jama on noto tigi tigi on ɓe weltanama si ɗum ɗon kadi feƴƴi haray ɗe mbaɗɗo musidɗo meɗen goto wiyeteɗo Saliou King wonɗo yewtude e sahaji feƴƴiɗi ɗo seeɗa fii actualité gon ko feƴƴude leydi meɗen ndi lagine tawata noon no yarde e wona kanka wona o dakkore muɗum hannde e goɗɗum no hewditino konite kon test de la vie dartugol banu adama kon ɗum wonɗum ko nawnare arayi Saliou King o sellata on ɗo moƴƴa arayi o nonde groupe ame on ɗode o live waɗo ɗo hara miɗen toranimo Allah yo Allah nanno jontumo teddungal no cellal makko ngal en toriki anda ko kanko woni nawninowo kanko kadi jogii lekki yo Allah nan ɗon sellin Saliou hara tigi tigi yo andu ka wonɗo miɗen wonde makko ko ɓernde miɗen du'anademo goɗɗum kay présidentigi ko ɓurɗum ɗo ko men e makko ka kene ka ɗum ɗo hara yo Allah nanno jontumo teddu on noynetanan cellal makko ngal si ɗum ɗon kadi feƴƴi accident ji jani waɗiɗe balɗe ɗo e nder lagine en yii yimɓe sappo e jowo ko accident waɗɗo nden ɗon fof ɓe naati nokku goɗɗum fure eɗen tori lagine fof
e o non de président o wanno condoléance maɓɓe on aray lagine fof inniɓe en torki Allah Allah no yaafo feƴƴinde wonɓe ɓen ka hoore laawol kadi yan laawol ɗo ɓeeɗo si ɗum noon kadi feƴƴi hara e yiide ɓamɓe ko feƴƴi ko Espagne hay taweteɓe ino ko ambassade Espagne alhamdulillah rabbil alamin aɓe piiji buyɓe faami par ce que buye maɓɓe yehi tawama ɓe weltike ɓe anndi tigi tigi on ndiɗo leydi lagine si tawi oɗo innaɗo monsieur Chedou Dalen ardike ndiɗo leydi hay tigi tigi on ko ɓurtu e nantodiral emo ɓe hetta haqqe mum on tawata si a bonna a hula a ñawitirtake leñol ma ngol a ñawitirtake région ma on a ñawitirtake diina ma on diina ma kam ko ñawitirteɗa ko moƴƴere ma nden ko ñawitirteɗa ko bonnere ma nden ko ɗum woni littande pimo komin jokki kon noon ɗo komin yahay ha min hendo victoire lagine on par ce que hande lagine ka fewndi ɗo e wonani goto faala e lagine yarniɓe miɗo adda ɗon piiji ɗiɗi bay jama on no ɗuuɗi ande woɓɓe kadi woodi contact tuɓe men ɓe inni a goɗɗum no waɗde ko timbo mamum ande de ko woni kon wadde wona timbo mamum ko timbo kankan goɗɗum no feƴƴude timbo kankan ande wona timbo mamum nde yo jama on sendidirimo moƴƴa ande nini ka wonde yewtude ɗo ino woodi wonɓe nder toon woni kon feƴƴude timbo kankan e ko woni kon arde fo muɗum feñani jama on koɓe jokki kon wona fi population mon ɓe jokki ko yiɓe moɓidiri koynete kon sanamuji ɓe nokkeli buy eɓe haɓɓiti koɓe hibbu ƴiiƴan yimɓe leydi ndin ma ɗum hibba ƴiiƴan kulle ɗen ɓe tawata ɗen koɗe hana ñamirede kono hanirno piiji koɓe woni kon wadde arta e hoore maɓɓe par ce que koɓe heɓɓi kon ko hoore maɓɓe yantata par ce que wona ko moƴƴi ɓe ɓandeydi ko groupe simple woni ko moɓi ɗon nde tawata koɓe jokki kon ko intérêt personnel mais koynnete kon haɓɓe yanti e hoore maɓɓe kono noon ɗiɗon anndi fenande nden nde ƴufa nde ƴawa ko goonga kan arata laɓɓina ɗum ɗon awa solution pour la Guinée ko kañotuɗoɗe aruɓe mi weltanike ɓe ɗumpa ɓen kala koni kon nder to yoɓe contact ɓe tawe nder toon nde hara gooto kala salminama ko wontirɗon nde salamu aleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup MKB. Haray Aliou Diallo, tu peux te préparer en attendant voilà haray salminen ɗo ɗen seeɗaɓe toujours Diallo si radio voilà salminama day le prince ok iɗen salmina ɗon kadi Mamadou Wuri voilà iɗen salmina ɗon kadi Mamadou Laba voilà toujours Diallo si radio Ba Fatoumata Thierno Saliou iɗen salmina ɗon kadi Mamadou Saliou. Merci beaucoup. Haray continuer à mettre les cœurs. Haray en jonnude kongongol comment dirais-je Aliou Diallo depuis Lyon. Vas-y Aliou. Assalamu alaikum. Haray ɗo mi adata to salmingol auditeur ɓen fof mi salmina on kadi on wonɓe ɗo ɓen mi weltano on surtout on tinigila ɗum ɗo fuɗɗi yo wakkili ka communication yo wakkili ka cotisation yo wakkili cene ɗen fof ɗum ɗon wona sama kala e hunde woni ko fof muɗum ko communication on si ƴettimi se parti politique hewɗi ko hunde watta ha yaaɓe immo ko communication on ko hunde wattata kadi ha ɓe yana ko communication on la weltiri noon saabu piiji hewɗi wona aybingol wonɗo ñawadde onon ko hunde wonɗo ñawadde on commentayi woni les faits mana ko si goɗɗo wowli goɗɗum on e daare tawi wona no woniri ɓuɓe mo ɗayno won jama on ƴotti adda vidéo on nde wonde woɓɓe hay adda vidéo on heɗito ko oya wowli kon ɓe commenta ɓina ɗum ɗo ko fenade ɗum ɗo noon no tawa e findingol hakkille jamaɗe a haray no andi ɗo noon e hakkille no wawa nebban nde wonde ɗanoto kono si findinama finay e kadi jama on ka fewni ɗo joni jama on faami piɗiɗi moƴƴan e simi artiga sengo kañot ɗum kadi mi weltano moƴƴan waɗuɓe ɗum ɗo ɓen ko yimɓe marɓe hakkille ɓe miijiti ha si ɓe waɗi so ndaari ɓe alal ɓe joni waɗa carte inne goto kala ɓe sowdi 50 euros 100 euros 200 euros par ce que mi woodi woɓɓe sa inni ɓe addu 200 euros de ko ɓe miijoto montan on ɓena ɗum ɗon ɗuuɗi ɓe jahata ko ɗum ɗo nafata kon janngo ko ɓe jahata ko ɗuuɗi kon e kadi si wonto yoɓi nde wotere ronka heɓde courage fayi artugol no gasa so yoɓama nde wotere heɓe en montan ɗo ronka nafude ronka gaynde ko falɗen kon kono ko holno waɗɗon koye ɗon tigi
fin de mois, ça va là chaque fin de mois, ça va là chaque 2 semaines, ko yer ko rawo et tant que manque de yer dode. Et quand on doit Allah la non fa be ke nyibi vraiment no way nafu den e piji hewdi. Non na je hew no way nyawde. C'est ina wono non na je wana nawna rek ko Allah la no libata ko dum. Parce que wonu gol e leydi ka sari ala on ko nawnare mawde. Wonu gol e leydi ka awata sa awata wonu gol ko biji da ko nawnare mawde. Wonu gol e leydi ka laptani keldo ala ko nawnare mawde. Wonu gol e leydi ka lawol ala ko nawnare mawde. Are ko hono tofde jama on be ina wo kinni rixiren na rien. Goddo ko imo ha nyande ko hala o ulman sendari ay bobo ko non be mu takku mo daronde wotere so ndar se jetti misal e tay ko no wonde hay si woni balde pardon wubi bawodo wodi wadi be ni yalti dal no be falira non kono fayim ko be artu e mudum be nyiba e mudum be continue cotisation jidi be wada yeri ko do way dum enen ko no landi dembe ko buri di watta ka porte monnaie mabbe de wonde be yejjita hino deston wono de euro en euro 3 euro 5 euro 10 euro andi ko no wadi ko porte monnaie dum ha yejjita woni no deston ko di lande be itu sadaka e kadi si be wadde dum non ko be woni patient wandi be ina wo la patience ce n'est pas une faiblesse. La patience c'est pas le fait de croiser les bras attendre sans rien faire. La patience c'est une lumière interne, c'est une force interne qui permet de faire en sorte que l'âme ne succombe pas dans les moments les plus difficiles. Et si vous regardez, les hommes les plus importants dans la vie, dans ce monde-là, ce sont ceux qui ont plus été éprouvés, à commencer par le prophète. Mais vu qu'ils voyaient au-delà de leur souffrance, au-delà de la souffrance actuelle, ils ont pu quand même garder la patience. Donc, on est président maintenant. Je vous vois que depuis qu'il est là, malgré toutes les épreuves qu'il a subi woni kene woni gundo parce que ene ko yeten ko woni kene ko gundo dans tout nous ne savons pas mais malgré tout ça là, il est là et ce qui me plaît plus de lui c'est qu'en tant que militant ça y est il est là alors que nous savons qu'il y a certains dès qu'il arrive à un nouveau statut et ça nous met ça c'est des problèmes mais non, lui il est là à chaque fois qu'on a envie de le voir il est là pour le peuple et nous savons très bien que si Gabriel aussi il sera là pour le peuple. Alors, encore une fois, on peut dire et au Canada, cotisons. Mais il y a des surtout à l'étranger. C'est sur vous qu'on compte. Parce que vous avez dit que nous avons nafa état de droit. Parce que quand nous avons tout andi. Mais après, on France, il y a un nafa, il y a beaucoup de droits et lady. Ça y est, c'est que nous avons un lady. Hala fi jun ko anga jungol hala gabe wana mitu encore une fois mi tori ki jama on fo kala won be heritade be arbe tawten be wada yelko be way ko be way ko be wada ko be andi min sintabe be wada do pour de Allah subhanahu wa ta'ala be hala ko kan goni wawdo do fabi to e mourade. Merci à tout le monde. Ok, merci beaucoup Aliou, c'est bien fait, c'est bien dit. Voilà, jama on notola vraiment yo jentito moƴƴa, c'est important. Donc ɗo en jonni ɗon konngol modi Mamadou Ramadan voilà haray en ɓurtay kadi toujours weltanagol ɗo ɗen wono Diallo Siradio en ɓurtay mo weltanade moƴƴa par ce que mo wakkili ɗo moƴƴa keurji ɗin Mamadou Laba kadi haray himo jarna donc onon heddi ɓen fof haray hiɗon weltana donc merci beaucoup pour les partages aussi. Voilà, haray iden jonna ɗon konngol modi Mamadou Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Haray mi salmintiri on onon ɓeɓe mi hawtinde mo jogere ɗo mi landike jammoɗo. Haray mi salmini auditeur ɓe ɓen fop wonɓe partage ude live on e wonɓe wadde keurji ɗin e wonɓe addude salminagoji ɗin e jarnagoji ɗin haray ɓe fof ɓe salminama jama on fuu salminama en fuu en weltanama hara yo Allah subhanahu wa ta'ala hokku en doole hokka en polgal hokka en kutu e feere fiino wawiren joofinoyde ko ko fokkintinɗen ɗo ko hara yo Allah subhanahu wa ta'ala gurto en wallitade yo Allah waɗo e yimɓe nantodireɓe famodireɓe anda ko ɗum nafata ɗum gollitira ɗum ɗon haray mi adora ɗo ɗen fi o kañol meɗen ɗo eɗen andi ñande yawmul juma fou ko ma kutuɓe
ɗum waɗi si tawi ñande men adi ka live ɗo wo ko ma ɗum andintine ɗen fii o kañoɗɗoɗen ɓay hara hiɗen andi junngo iwataka ɓuuti hara koyen wakkilo wallidiren jonnidiren juuɗe fiino ardiniren nafowo lagine on nafowo en on sabu si tawi en lamminali nafowo en on en ƴettali goɗɗo joɗɗinden enen e hoore meɗen si o jooɗanike hoore makko koko faala kon o waɗata eyi haray ɓay ɗon on o sikkay kanko ɗum jeyi lagine donc haray koyen ƴeto suusen woowen waawen no lamminiren mo nafayɗo lagine on yiɗuɗo yimɓe leydi ndi yiɗuɗo yimɓe ɓen yiɗanɗo yimɓe ɓen yurmeteɗo yimɓe ɓen hara koyen ƴeto ɗum ɗon ko ɗum woni o imminirɗen fii o kañoɗɗoɗen haray mbiɗo wasiyi hoore am mbiɗo wasiyi en gooto kala men fof yo waɗu ko waawi kon hay gooto hottanaka ɗoɗen yo waɗu hunde hasaba kaarire koko on tigi waawi kon haa konko on tigi waawi watte kon ɗum ɗon on tigi waɗata haray ko ɗum ɗon woni ko yamodirɗen ko ɗum ɗon kadi woni ko torodirɗen donc mi arta ɗoɗen kadi e fii ko yoɓiti e fii ko Alhaji Sellu woni ko invitano Espagne ɗo kon e fii o libéro haray alhamdulillahi rabbil alamina e yetti allahu subhanahu wa taala on nde tawde Alhaji Sellu wona o marchandise sakko wona goɗɗo goo soodaymo e haray ko ɗum ɗon woni ko haaluɗen yettirde allahu subhanahu wa taala o sabu ɓay hiɗen anndi ko neɗɗo gaynowo ko neɗɗo yurmeteeɗo ko neɗɗo mo anndanɗaa hoore ma ko yiɗuɗo lagine yiɗani guinéen jo on ɓutto e neweende yiɗani guinéen jo on no foofira kine ɗiɗi yiɗani guinéen jo on no hettira haqqe muɗum haray hiɗen suti e ka o wona invitede ton ka o wona invitede ton ɓayi ka o invita e ɗe balɗe ɗo kon hiɗen anndi hina mo kala inviteteɗon hinamo kala kadi woni ko jonneteɗon ɗen poste alhamdulillahi rabbil alamina ko waɗi si mi indi o allah waɗi tawi hina o marchandise si tawno hara ko marchandise non on anndi adunon harayno soodino harayno adunon on sooditino mo harayno adunon ɓongodirino fi makko haa sooditam kono alhamdulillahi rabbil alamina tawde hina o marchandise allah waɗi hina o marchandise sakko wona goɗɗo go soodaymo hara yo allahu subhanahu wa taala o newnan en o arsika en Alhaji Sellu ardano en lagine haysi ko manda goto walla manda ɗiɗi fiino o artira e leydi ndin e hoore sariya e hoore nunɗal e hoore peewal wallahu newnan en ɗum ɗon amin ya rabbal alamin haray ɓe jama jaɓɓiɓe Alhaji Sellu Espagne musidɓe meɗen wonirɓe toon ɓe guinéen ɓeɗen haray fof ɓe jarnama ɓe weltanama haray onon ɓe musidɓe meɗen wonirɓe Espagne on jarnama on weltanama ko ɓuuri e moƴƴude e ko ɓuuri e ɗuɗude donc haray ko ni iɗon andi ɓe innino ɗoɗen ɓe monti fii IFDG e nder lagine kono ko nder lagine on ka kaydiji maɓɓe woni ko ɓe monti kono iɗon andi ɓe wawata montude ko woni ka ɓerɗe jama on ko alhamdulillahi rabbil alamina nde tawde ɗum ɗon ko allahu subhanahu wa taala on waɗi e ɓerɗe jama on fii giggol Alhaji Sellu fii yiɗugol yo Alhaji Sellu ardano en lagine ɓay haray hiɗen andi ko enen hatojini e Alhaji Sellu wona Alhaji Sellu hatojini e meɗen sabu si tawno hara ko fii makko kanko tun wonno jippirande harayno o yahino tawtino duulamu bandi ɗo ɓe ƴetta jawle ɗe kafuɗen ɗen ɓe jonnan si tawno hara hinano neɗɗo nunɗuɗo hina neɗɗo yiɗuɗo Allah hina gëmɗinɗo Allah hina hooliɗo Allah harayno o tawtino nguulamu bandi ɗo kono alhamdulillahi rabbil alamina nde tawde ko yimɓe ko leñol kongol boni wo ko yimɓe leydi koɓe boni wo haray hino woodi toon moƴƴuɓe awa noon Alhaji Sellu hino tawa e moƴƴuɓe ɓen alhamdulillahi rabbil alamina yetti Allah ɓuy haray si ɗum ɗon ndi yewti haray hiɗen reeni hannde ka haaruɗen daranade fii ndi leydi meɗen hiɗen renti gilandema Mamadi Doumbouya Allah addimo walla o addi hoore makko e nder leydi lagine o ardi ndi leydi ɗo ɗen hiɗen renti masiboji ɗi ko woni e wadden e nder leydi ndin ko hakkude accidanji e sumu ɗum ɗo noon ko il faut noon il faut daroɗen dartoɗen wakkiloɗen fiino wawiren ittirde nguulamu dundaranke ɗo ɗen artira sariya hara sariya on fof ko hino fota e muɗum
kono hande ngaareɗo ɗen a ƴetta yimɓe temedere maayayi ɗo ɗen yimɓe temedere warate ɗo ɗen hay goto sariya jokkataɓe waruɓe ɗon ɗen sariya goto jokkataɓe waruɓe ɗon ɗen kono kala ndema moɓe humpiti walla ɓe mo tanƴini hino pottini ɓuuɗu goto on ɗon ko jokketeɗo haata o haaɓe wo si ɓe humpitike ɗo kadi goɗɗo hino faala ƴettude jullere nden gaɓe jooɗi ɗon walla hino yaade nontoɓe ɗon ɗen hiɓe ƴettude mo ɓe suuroya enen ko honto tutiɗen e nder ndi leydi ɗo ɗen en jooɗike en deƴƴidi e ɗum ɗo ko goɗɗo goo habbotoɗen o woye ko kawtalɓe men ɓen ɗon habbotoɗen o woye ko enen e hoore meɗen immoto fiino goonga jiiɓira e nder lagine fiino hettiren haqqeji men ɗin sendoɗen ko hawta kon haray acciraani ɓeeɗo tumɓe waɗa ko ɓe faala kono ille renti hannde si allah jaɓi si tawi hawri en inni en immotako ko yimɓe yawri ɓe tawoya en ka cuuɗi meɗen ɓe waɗa en ko ɓe faala kon ɓe waɗina en ko ɓe faala kon ko ɗum ɗon woni ko fewndi e nder leydi ndi haray noon leydi ndi ka fewndi ɗo ɗen ine renti hannde haray ko leydi masibo ko leydi wonde e masibo haray noon mi arta ɗo ɗen kadi seeɗa ɓe ɓeydita ɗo ɗen ko hajjajo on ɗo ɗen mbiɗo kon e haray fiika ɗi contenaire ji ɗo ɗen ɓay en nanino ɗo ɗen Ousmane Gawal o yaltino ɗo ɗen o hollino ɗo ɗen ginantema simandu ɓe inni fi simandu ko matériel ji simandu tu wona e jippinede ka port ɗon ɗen ko ɗum ɗon tu wona e nawrede ka wona ƴawnede ka port ɗon ɗen fi e opérateur économique ɓe ɗen contenaire ji ɗi ɓe woni e addude ɗi ko Togo e Benin ɓe woni e jippiniroyde ko toon ɓe woni e addirde ko toon noon marchandise o woni iwrude ka otoje ara nder lagine ɗum ɗon ko honɗum noon hatta marchandise ji ɗin seera ko honɗum hatta ñaameteji ɗin seera ko ɗum waɗi si tawi hannde lagine jama on fof hino weela jama on hino weela hino maapi hino aani kono e hoore ɗum ɗon fof hay gooto suusuɗo memminade ala yimɓe ɓen hino wayi wattu ɗum ko hibba ndiyam ko ndiyam wurɗam hino waywa si tawi ɗum koko hibba koko ñaariru hibbete ndiyam nebban wurɗam kon fof hino jooɗi no deƴƴiti no hiɓɓidiri kundule muɗum hino fiɓidiri juuɗe mum ko honto sutiɗe ƴenen haray wakkilo ɗen wallitoɗen wurnen ɓerɗe men ɗen ƴetten cuucal men ngal yaltinen ngal ka yaasi hara en iwtay waalagol ka ley danɗe walla yaw suuɗoyagol ka ley danɗe walla suuɗoyagol ka ɓaawo baafe walla bako famɗo tertoɗen ɗum ɗon foppina ko nafataye ko yen immu jonnidire juuɗe ko enen waawi nguulaamu ɗo ɗen fii kala hiɓe jogii ɓure e pinka koɗo ko enen waawi ɓe koɗo ko si tawi en immike sen immaki en waawataaɓe aduna ko il faut immoɗen il faut adden cuucal men ngal yaltinen cuucal men ngal fiino honɗum dartanoren haqqeji men ɗin sabu haqqeji men ɗi wonaa malaika allahu subhanahu wa taala woni ko jippinta ɗo ɗen ara wallito en e ko waawɗen kon koko en waawata kon allah wallitoto en e muɗum yo musidɓe hinen reetti hannde fewndo ɗo ɗen ka parti IFDG on fewndi ɗo wota en décourage ɓayi ɗon anndi allah faabike woɗɗuma nde satte nde nen ari ko nde satti haa yimɓe ɓen fof lanni décourage ade ko on tumati allah kañum kadi addata newende makko non o adda faabo makko ngon yo allahu addan en faabo makko ngon no yaawiri e no newori eko nafata en e muɗum yo allahu waɗan en ɗum ya arhamar rahimin ya rabbal alamin haray mi raɓɓinɗino fewno ɗo ɓay haray namin ɗum haray mi salmintini on fof haray hay gooto accaka haray wakkilo ɗen fii o kañon ɗo ɗen daranoɗen fii o kañon ɗo ɗen enen e hoore meɗen haa hewta ɓiɓɓe men haa taaniraaɓe meɗen par ce que hannde portoɓe ɓen ko wono liiɓe wonno e gollirde ko liiɓe golliri haa ɓe gollika maɓɓe ɗo ko ɗum waɗi hannde taanira maɓɓe jaatire maɓɓe ɓe maabaaki ɓe aana par ce que piiji ko ɓe waawi taw wuurde den ko fof ɗum moƴƴinaama alhamdulillahi rabbil alamina ɓe file ɗum ɓe tawa ino fewna haa feewi donc awa haray ko enen koten kadi ko ɗum ɗon haaluɗen etaade surtout noon ɓe yimɓe ɓe guinéyemɓe wonɓe ka leydi ka droit woni ton ka droit ji ɗi woni ton ko enen haani ɓurde tinnade fiino sariya e fiino goonga ñiiɓira e nder leydi ndi haray mbiɗo wiyon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu merci beaucoup Mody Mamadou Ramadan on jarama
donc haray ɗo ɗen joni tawi micro on oya honno si tawi Fodéyano ɗon Fodéya si tu es disponible donc Fodéya il n'est pas là donc Bappa Jamiu joni ɗo ya ƴettuɗon konngol ngol haray weltanoɗen ɗo ɗen toujours Mamadou Saliou Boɗewel weltanoɗen ɗon kadi Ali Bari Diallo Siradio toujours haray kadi Fatoumata Balde haray on fof moɗon on weltanama haray ɗen salmina toujours kadi Sayfullahi onon wonɓe ɗo ɓen fof on hiwrama voilà haray ko wakkilagol donc Bappa Jamiu haray tu as la parole. Ok, haray mi hiwro on ko adi kon ko taw on fof mon haray miɗo ɗaɓɓude ɗo kam mi daro mi wawa ɗumanade e nder quelque 30 secondes miɗo hayno yeeso an ɗa kam mi wawata darade. D'accord ɗo ndar ɗon to gaddaraɗa kene mi salmina ɗo seeɗaɓe. Ok donc haray Alassane Bari iɗa salmina donc haray toujours Diallo Siradio haray mo wakkili moƴƴa Mamadou Saliou voilà toujours Boɗewel Fatoumata Balde haray Mamadou Bobo donc voilà haray on fof moɗon iɗon salmina Mounir Diallo donc voilà haray Mamadou Saliou Diallo sikki c'est depuis la Guinée-Bissau voilà donc haray on fof moɗon on salminama haray si tawi Bappa Jamiu darike ɗon haray o ƴettay konngol ngol le temps que après yo oya préparo haray Saykou Mar il faut te préparer si Bappa Jamiu gayni parce que Fodéya il n'est pas disponible donc haray ko an haray ƴettoyta. Merci oya photo donc après Fodéya alors c'est Saykou Mar donc haray Fodéya dès que Bappa Jamiu gayni haray ko an fewndo Bappa Jamiu il est en train de garer fi wawgol intervenugol en attendant que Bappa Jamiu no naata haray mi annintinayi jamaji ɗin toujours voilà mojoɓere nden ilo et la diaspora africaine haray onon wonɓe nder ton ɓen fof hiɗon tora andugol wondema ko naadirɗon ɗon ko fii argol défenda les principes du parti e défenda leader jo haray ɗum ɗon mi wiccay tun ɗo haray hina argol ton ɗen fii addugol ko ala donc ideji kesi non ko ideji jokkaɗi ɗi donc haray il faut ko ɗum ɗon no laaɓi poy andon kadi haray il faut vraiment wonɗo to wonno andu vraiment ko il faut o wakkilo fi honɗum fi vraiment no avanciren on tigi noon wawata argol tun e wowlugol il faut on tigi contribua donc haray ɗum ɗon kadi koye on andu ɗum ɗon hina min waɗan ton ko hoore mon ko ɓiɓɓe mon ko taniraɓe mon ko jatiraɓe mon donc haray ɗum ɗon mi faluno wiccude ɗum ɗon haray koye on andu ɗum ɗon kadi no ɗon haray buyno ton ɗen haray kadi wonno no gasa ko ɓe natiri ton ko fi humpitagol mais kono watta goto mapo fi ɗum ɗon après ɓen ɗon fof en seeɗa e senden inchallah par ce que ko fewtuɓe nokku goto woni ton débat contradictoire ara falaɗo débat tawo no wodi mojoɓe ko débaté donc ɗen ina fi débat donc c'est pour le soutien et c'est pour comment la défense ara ko himɓe kadi engagé ɓe déterminé ɓe fellituɓe himɓe fellituɓe woni ton wondema c'est-à-dire président Cellou Dalein Diallo il va être le futur président de la république ɗum ɗon ko yimɓe fellituɓe tu won ton donc joguiɗo noon position ji goo miijotoɗo kadi wondema haray kañum ino mari hakkil ɓuuri fof on ɗon wala ton place par ce que mais enen hiɗen hooli wonɗo yeeso on hiɗen hooli hikkiɓe makko ɓen hiɗen hooli conseiller ɓen hiɗen hooli hoɗɗi wondema kanko himo renseigné très bien himo andi lagine ɓuuri en ɗum ɗon ko gay hooliɓe ɗum ɗon donc à partir de là il y a pas de débat contradictoire on vient on soutient on fait nous aussi notre part parce que mo ɓe no jogui part mum on
mo be no jogi mo be no wodi ko wawi naya ar ko himbe go wawi kon ko gasata wadde ko an ara ko ton wonda wolde fi mum alors que niveau ma on hewta ton donc mo besi fempi guri mungi ko ngi haadi donc problème ala donc enen problème ji men din ko argon ha gasa habbito ko sadir ko horejo woli wo dum don ko makallite na dum hare hina démocratie hina dum no wodi débat no wodi ko wadete fewndo débat kadi aroye fewndo do ina fewndo débat fewndo guinéen jon fop doit non ka exister de plateforme de débat ko plateforme de dénonciation doit non exister en la Guinée fo guinéen jon fop kala ko woniri min mi yaali ko honno wata jogode so di bandiji do no jogi pinka no ardi lendi no wulbini fo ibe nyawli kadi 54 millions de dollars sin fi beydugol kadi sécurité mabbe on yido jodi e dénoncegol e débatugol e critiquegol opposant mais attends mais c'est bête mais c'est koy mondo mo wondo himbe dartani be dum don be gonga fi o gonga nyibu hande présidentiel si woli à l'international dum don nandi e ko goddo jodi do der boutique yi wolata ma dum don nandi e ko opposant jodi do lagine wolata donc il faut que himbe be heba hakkile faamu wona ya jogo jaman hara an ko be sila be wonda mardude affaire mum hara non ida jogi jaman suudu man foko jaman c'est pas possible hande présidentiel il n'est pas encore président mais le monde entier sait que kanko doit wonde le président ko kanko woni l'élu du peuple ko kanko jama on hidi ko sabu makko hadi élection wada laabudum ko parce que ino anda si yaha makko laabi tunko kanko woni 8h du matin woni midi woni 20h woni 0h woni 5h du matin l'heure yaha do vote gol hada mo tawawo ko kanko et puis en gila ko wayri yowde élection lagine élection ala lagine fop no reni donc hare Bappa Jami sa gayni tung il faut ouvrir le micro il faut que voilà merci vas-y Bappa Jami garto en assalamu alaikum haray mi salmina jama lagine on fop ko to be inde mum e to de mum haray mi ala yawde fuɗɗagol goɗɗo ngomi ɗo kontinde ka mese iloba fewndi ɗo fi moƴoɓere iloba elo diaspora ko waɗa kon kesum haray ko ɓeyditugol ɗon jama on no hani natude nder ɗon no hani kadi natude fi tambitagol piiji men laabuddaji men ɗin ko ɗum woni kañoto men on solidarité pour la Guinée sabandema si tawi woni hiɗen andi ko on ɗum woni ko faala ɗen Allah on o yaway e wallitade kono sen andani ko on ɗum woni ko faala ɗen ko karan heɓirten ballal Allah ngal Allah o wata wallude neɗɗo mo wakkilade haray ko ma wakkilo nden si heɓen ballal Allah ngal ko wa seeɗa haɗi mi maaya heɓata hay ɓiɗɗo wona fi kam fi goɗɗum go donc haray ko wakkilde wo ko wakkilde ino fanni nde moƴoɓere ka ilo la diaspora ko waɗani hen ɗo kesum wona fi ka yahe sonke ma fi ka yahe inne ko addugol ideji ma ko ɗuma ko fi ka waweten yewtude tambitoɗen leader jomen on ko yimɓe wonɓe ɓen tun e IFDG wonanɓe ɓen tun IFDG tambitiɓe tambitotoɓe IFDG ko ɓen ɗon tun woni ko nodda ton ma ko hana noddede ton donc haray ɗum ɗon ko ma faamen ɗum ɗon kadi on tigi ko yo waɗu participation ji makko ɗin ɗi fof majje participa fi yewtereji ɗin yewtereji waɗɗi fayida fi sensibilisegol jama on participa kadi fi ka économie sabandema sen ndaari wano heddisiɓe ɓen hanki miɗo yewtira ɗo e sonnajo goɗɗo goo o wiisi miɗo andi ko honɗum addi ha tawata hara Sénégal sonko no wawi sonkude fewno ɗo e hoore yimɓe ɓen ko par ce que hay kamɓe rewɓe ɓen tigi hiɓe yeyde noppi kanŋeje maɓɓe ɗen ga noppi hiɓe yeyde jawe maɓɓe kanŋe ɗen hiɓe yeyde jawe maɓɓe kaalisi ɗen hiɓe yeyde hay jawe ko ɓe waɗata kon ka koyɗe ley ga fiyoɓe wawa heɓudeɓe no ɓe wallitoro sonko par ce que himo hani laamade 2029 ka rewete o kadi ka rewete ɓe reway ha ɓe lamminamo 2029
parce que ɓe wallay mo e économie ɓe wallay mo e yewtere ɓe wallay mo e combat ji ɗin fof so noddiɓe ka yaasi ɓe yahay ɓe hebbina yaasiji ɗin enen noon ka men iɓe décourage de yimɓe ɓen innugol wondema e kamɓe hiɓe weltani Mamady Doumbouya par ce que o wawi maîtrise de axe al ngal wona kanko maîtrise axe al ngal ko mawɓe men halfinaɓe ɓen ka coordination e sukaɓe wonnoɓe nder ton ɓen mawɓe hetti ɓen sukaɓe ɓen mawɓe ka coordination hetti sukaɓen ko ɓen rottini axe al ngal yeru ko rotti ɗo kon par ce que ko kamɓe inni wota o yaltu heɗe men sukaɓe ɓen ko yimɓe jogiiɓe needi woni ka lax ɓe heɗi ɓen mawɓe haa ɓen mawɓe gayni bonnude fii sukaɓe fii axe al ngal haalanni tawi jooni kelluɓen fof woɓɓe ɓe raɗama yaari hedde amérique to ɗum rewi nicaragua woɓɓe ɓen sakama tawa sara jooni suusta wowlude si wowli no woodi indicateur ɓe wonɓe ka nder quartier ko en ko nelata e maɓɓe ɓe bonna fii maɓɓe donc haray ko ɗum ɗo addi haa tawatara axe al ngal fewn ɗo yimɓe ɓen ko pay koye tokosoy koye woni toon koye ɗon koye gaynaka taw defeede haa koye ɓenda c'est-à-dire ɓe formaka taw haa moƴƴa ɓe alaa kadi ko tambitooɓe hande si ɓen en e wonde fayɓe si ɓe tambitama hande sen tambitike ɓe hande iɗon andi ɓe waɗayɓe ɗo ko kamɓe neɗɗo foppu neɗɗo heɓuɗo 18 ta wonɗo Europe e Amérique foppu ko $200 on tigi wallinka par an o golli o golla kanko andi on tigi kadi sina ɗum so heɓi haaju ma goɗɗum waɗimo hay goto ndaratamo kamɓe ɗum ɗon ko confirmé wona enen wakkiliɓe ɓen ɗo goɗɗo yoɓanta hoore mum pacifi yawgol gollana parti hay goto ko yimɓe maɓɓe gollanta ɓe fiyoɓe immoɓe daroɓe dankaranoɓe waɗa golle maɓɓe ɗe ɓe hani waɗen ɓe lamminamo ɓe faala lamminde o enen kon ɗum hatta waɗen ɗum haray miɗo koro jama on wonɓe ɓen ka diaspora ilo e la diaspora participer ka cotisation wona wonugol toon tun jaɓe e waɗugol yeru wo ko Allah newnani on son carte ɗen si fuɗɗama ɗumanede soode ko suti en sute noon parti on sute noon jama on sute noon golle men ɗen fiwata ɗe bonu wata Allah okku en sifa seddalen jallo welsindoɗen haa on ɗon on oron ngalamanade en haray moƴƴanali en aduna on foppu fewndo no mari haaju e makko enen ko on ɗum hatta heɓen haaju e makko en daari en tawi girandema ñande inni mi yiɗa yon participe ɗi sélection ji ɗi ɓe woni e wadde ɗo sélection ji ɗin hay nokku ala kadi participe a tentini noon koko wiyete ɗo o municipal ɗo municipal on ko ɗum inoton noon municipal ɗum ko municipal oɗo municipal ɗo oɗo ko yimɓe ɓe jaɓani yahude fes sabandema noon hiɓe renti ɓe yehi ɓe yaha ɓe waɗay ko faala kon ɓe wi ko fewn ɗum ɓe yahanta sildalen haalaniɓe ɓe yehi ɓe yaha ɓe hay pus ala ko nafata ko ɓe yahanta lorrata kadi si ɓe yahade par ce que ɓe a ƴetti hoore mum waɗi ko kamɓe woni Allah e nder lagine Conakry ça veut dire taguɗo on juuluɗa wona kanko wonɗa e nafude fii hiɗa juulde a juulaali wona kanko wonɗa lorde fii a juulaali awa ko noon ɓe jogori lagine kamɓe groupe ji maɓɓe ɗin ɗo fof clanji ɗin ɗi fof majji ko ɗum ɓe jogori guinéen on ko hay hunde ala ko kamɓe ko ɓe yurmete e yimɓe ɓen ɓe nanga yimɓe ɓen ɓe wara nde ɓe faala ɓe nanga yimɓe ɓe lekka ɓe nde ɓe faala ɓe kidnapa e kala mo ɓe faala kidnapude kala wolɗo gonga nder ton hande ko fenayɓe ɓen tun jogii keye ɓe fenata ɓen foppu ala keye a susta wolde gonga ɗum ɗo ko dangereux e nder leydi haray miɗo toro en tambitoɗen kañoton tambitoɗen o solidarité pour la Guinée fii laabuddaji men ɗin mo ala waɗata ko faala wallahi billahi tallahi mo ala waɗata ko faala si en immaki dariɗen dankaranɗen Allah a waɗani en kanko ko wawi kon o hokki en sifa seddalen jallo o jurnani en balɗe makko imo sellinimo imo jonnimo haqqil ko yoni hiɗen yi'ude ko imo jonnimo haqqil ko yoni par ce que yimɓe kelɗuɓe ɓurɓe kelɗe ɓe ɓuraɓe hoolede ɓen e nder aduna on seddalen jallo tawa e ardina ɓen e ɓuraɓe hoolede ɓen e nder aduna on so anani hannde no wiye Sénégal Macky Sall golli
maɗum Côte d'Ivoire Alassane Ouattara golli ko sellane Jallo woni laamanoki 2010 harayno hannde ko wiyeteno ko lagine wiyeteno gollama kon Sénégal harayno no wawi was tawi woni haray Sénégal e Côte d'Ivoire no wawi taray ko enɗi lagine ɗimɓe wonno e muynude fewno ɗo hakke ma ko tawata haray siko sellane Jallo laamino lagine haray lagine no golla ɓuri ko ɓe inete kamɓe ɗo ɗo noon ɓe golli kon donc haray si Allah no waɗi ha joni himo dari ɓuri ka o darinoɗon faale laamagol leydi yo Allah waɗa hara Allah no okkimo laamagol lagine o faalaka wonde hay pus ministre maɗuma si tawnara seɗɗale Jallo no faalano no ñaamugol jawle ɗen wallahi billahi tallahi o yahayno wonde e gouvernement Alpha gouvernement Dadis Camara o gattono wonde mum o habbatano ko ha Alpha Condé ara so habbino ke Alpha Condé ari o habbatano ko ha Mamadi Doumbouya ara awa haray komi wi'ata en ko yen immo daroɗen tan karannoɗen dartoɗen ɓeeɗo ayɓe men wona yen sikku wondema ɓeeɗo enen e ɓeeɗo e wopodiray kala sikkuɗo enen e ɓeeɗo e wopodiray on tigi o wowlina figiyagal e wopodirta e ɓe par ce que faale maɓɓe on jaɓuɗen en jaɓa kamɓe hiɓe dari hiɓe anni enen e maɓɓe e wopodirta joni noon gorejo ma si yawikema itte gore yawre ko fanduɗa o ko ala doole o wakkilo hay so tawi woni awa o liɓima ɓuccamo ŋatamo hara janngo so innama yo jippir o wiya e titigon way tummin o ɓuccay ma ɗum o ŋatay min jippirta awa haray si iwi ɗon miɗo toro jama lagine on no diidori noon kala annduɗo no yiɗi jama kala annduɗo no yiɗi lagine kala annduɗo no yiɗani lagine moƴƴere yo weltano Alaaji Seydalen Jallo sabandema ko ɓe seeni kon e Madrid ko ɓe ƴettani men tan kon fii ko libéro groupe libéro international on ko invité ɓe Madrid kon ɓe ari ɓe tawa ɓe yiidi e ruwa on ɓe yewtidi miɗo toro jama on foppu yo weltanoɓe sabu ko ɓe ƴettani men kon tan gilandema e alkamisa ɓe fuɗɗi e tenen talata alarba ɓe gayni fi libéroɓe ɓen e alkamisa ɓe ƴettani men alkamisa e juma e asere e alasi ɓe hooti ɓe yiidi eɓe Madrid ɓen Madrid dankiɓe yeru ko wawi kon wakkili holliɓe tigi tigi on ɓe ala goɗɗo si wona Seydalen Jallo ɓe ari Barcelone menen kadi min inni Madrid ko wakkili kon fof menen kadi Madrid wakkilota ko ɓuri komin wakkili kon par ce que menen kadi ko mamen holla min ala ɓuri Seydalen Jallo mais wonde maɓɓe ha e dimanche ɓe hooti Madrid wiyawa onon ɓeɓe Barcelone on faalama montude komin waɗi komin hollay on Seydalen Jallo ko ɗo woni o rewde ko ɗo o rewata o hoota haray min wakkilo to ɓuri ko wakkili ɗon ko meɗen toro jama aduna jama on fopp lagine wonɓe nder e wonɓe yaasi yo ñembu men waɗa ɓuri komin waɗi kon invitugol Alaaji Seydalen Jallo noddugol Alaaji Seydalen Jallo wallitagol yer ko wawi kon ande wondema hay hunde ala ko waɗete ɓaawo hay hunde en torike Allah o yo Allah waɗu jama on faama neniraɓe men e bandiraɓe men e sonnaɓe men e onon sukaɓe sewɓen ande wondema leydi kelɗata so tawi onon ɗo ɗiɗo on tawaka sonnaɓen e sukaɓen si goɗɗo waɗi musique si tawi woni o heɓay mbuuɗi e ko yimata kon ko sonnaɓen e sukaɓen wonata ko yiɗimo wonata ko sodantamo si goɗɗo woni remowo ko sonnaɓen e sukaɓen daroto fi makko kala ko goɗɗo waɗata ka aduna ɗo sukaɓen e sonnaɓen acciti on tigi hay hunde o wawata heɓude ko wiyete kon darja haray ko yen ɓeydu wakkilade anden o gouvernement trahisi on wonɗo fewdo ɗo ɗum woni Mamadi Doumbouya e clanji mum ɗi wayri haray no woodi yette baaɓe goo si a wowlaani wowluɗa inde nden kamɓe ɓe wawi was tawi ɓe annda ko wonɗa wowlude ko ɗum asimi wowli inde makko nde o gouvernement trahisi on ɗo min miɗo toro en wota en yaafanoɓe hay fus hannde kadi wayri tun woni ɓe faamintini kamɓe tun woni ɓiɓɓe worɓe ko kamɓe tun woni yimɓe Guinéen hollen ɓe wona kamɓe tun woni worɓe wona tun kamɓe tun woni Guinéen ko waɗata wo yo waɗu kono Mamadi Doumbouya o yahay o iway ka jullere ɗon
min ko ɗum ɗo mari komi yewta on miɗo toro on fof yo weltana jama Madrid on Mouradu Molanadu weltano ɗon kadi jama ko woniri lerida Barcelone partout e nder Espagne ko ɓe wakkili kon ɓe tambiti fii ko Alan Silale Diallo ari wondi e men ɗo kon miɗo weltani Alan Silale Diallo miɗo weltani Amad Tidiani mo maɓɓe ko ngaari kadi Molanadi woni suka maɓɓe on welɗo wondude wa mun duuɗa haray yo Allah on ittuka bawgal makko o lamminana en Silale Diallo waɗamo président de la république heɓe nafa nafitoren ɗum ɗon haray simi hewti ɗo ko ɗo moni darade miɗo e hoore laawol merci beaucoup haray ko ɗum hattan ɓeyda hoore ɗo mi toriki Allah on yallah on ɓeydan en jaɓe hayra yimɓe ɓen faama moƴoɓere nden ka iloba nde waɗiraka fii hay hunde si wona fii wallitagol enen faalaɓe ɓe yen hewtuka fokkituɗen ɗon on jarama albarka mo merci beaucoup Bappa Diame merci donc voilà haray Fodéa an e Sekou Mar ɗo heddi donc ila wawi fuɗɗade an Fodéa après Sekou Mar gayi aɗa mi yurike jama on fou mi accali hay goto pardon Fodéa s'il te plaît mi haccike ɗo Sidi Ba mi a salminama ɗon mi yiɗon nde wiyeteɗo Mamadou Diamba no landi ɗon wo Guinée a quel problème Guinée ala problème ko wayɓe wano wayɗa eno wawɗa noon ko onon jogui problème vas-y Fodéa merci haray mi yurike on fof lalandi so tawi ɗo e jaam Allah taw haray ɗo e jaam kumbaluɓe dariɓe daɗitiɓe fiingo jippiro meɗen no wawira lannude ko neɓa haray mi hiwrike ma monsieur Yilo mi fuɗɗoroma moɓɓe am miɗe weltanima mi hiwro kadi hajjaɓe ɗo hajjaɓe ɓen ko tawata noon iɗe andi ko yette baɓe innde nde ala mention degoy kono iɓe weltana moƴƴa ko tawata gila fuɗɗiɗen ɗo ha hande ɓe mankade ɗo hiɓe weltana moƴƴa aren noon hande kadi e waɗoɓe ɓen kadi ka audio ji hiɓe weltana moƴƴa kadi hiɓe défendude parti o hiɓe défendude leader jo hiɓe défendude intérêt leydi ndin ara hiɓe hiwra hiɓe weltana kala ko ɓe wontiri e nder aduna o aray mi noddite kadi jama o souvent mi ɓeydita e yewtere nde Bappa Diame yewti ɗo taw mi fuɗɗoro noddugo jama on ka kañottu meɗen haray ɓe tora fi Allah ene laaɗo participugol o kañot fiila buddaji meɗen ni haray wata goto noon amu haray ɗen andi hikkaniɓe en ɓen kadi yeeso ko gaynayɓe kadi gila hoore ha ley fof muɗum ko gaynayɓe haray ɗen weltaniɓe ɗen toranade en kadi Allah yo Allah hokku en ko faale ɗen kon ko ɓuuri e yawde haray noon ɗen suti actualité ji ɗin ka fewni ka leydi meɗen goto jiɓaki on won feƴƴude la Guinée goto jiɓaki hande hay na guinéɓe ɓen tun guinéjo si inni hande kon won feƴƴude Guinée haray na guinéjo haray wona o guinéjo few hande ko landotoɗo hande kon won feƴƴude Guinée o gasa ko canadien jo hay ɓen hiɓe andi kon feƴƴude la Guinée par ce que on yii neɗɗo wannoɗo bone ka maɓɓe waɗi duuɓi fayda ko yahata nogay on bone hewtike moɗo hande ɗum noon tun ko leeson ni haray noon si mi ɓeydike nde yewtere nde Bappa Diame ƴetti ɗo exemple e Sénégal ko tawata Sénégal taw ene yiɗen hatiɓe heɓude indépendance mais hande ndaare ko ɓen ko wadde ka maɓɓe la Guinée ɓe ati heɓude indépendance eɓe atiɓe heɓude la Guinée indépendance hande ko homɓe la Guinée feƴƴiti wona adi ɓen wona sakkiti ɓen fof muɗum hino feƴƴiti la Guinée développement donc haray ɓeya no guerde no yimɓe ɓe yaltira souteniramo fii no wonira président 2029 woɓɓe ne yaade nanga yimɓe ɓen soka fii ɗum kamɓe yimɓe jooɗo e hoore jama on ɓe soka ɓe lorla jama on wiiɗo kala ko keppi Mamadi Doumbouya haray on noon o mali kala wiiɗo na ɗum noon ko contre ɗum noon ɓe nangamo ɓe mara wata gaside noon laamu ko mangu heɓa critique e ɓe ngu si laamu heɓali ko critique laamu ngu haray ɓe andata ellaji maɓɓe ɗin ko ɗum waɗi minen souvent hara meɗen dari hay si ñande ɓe ko haala wota kam mi woni wolde si tawi onon kadi ko ɗum wonnoɗo wolde hande joni e wi ko wonnen ɗo iɗon andi la Guinée ɓeɗo ɓe holli hande kadi ko kamɓe woni homɓe iɗon tora onon kadi miijoto ɗe fota ande ɗum ɗo si tawino ko ɓiɗɗo moɗon ma ɗum nenirawo moɗon nangano ɓe nangaɓe ɗo hata eno hulɓini nene uso nanga e hoore toñe mi torike Allah mi yiɗa ƴawde nde ɓerdam par ce que mi yiɗa wolugol haalaji ɗin fof kono ko wallahi fi Mamadi Doumbouya ɓay tun yiɓe andi ɓe tewton ɓe waɗa bonki e jama o ɓe nanga yimɓe ɓe ɓe nanga nene yimɓe ɓe ɓe nanga bandiraɓe yimɓe ɓen ɓe wawata joɗade ɓerde maɓɓe ɓutta few haray jama o foppu hino noddita ko neɓa si Allah lanno jaɓi ngo jippiro hewti ko ngolanna ngo jippiro
hewti ko ngolanna few mede felliti ɗum kadi Mamadi Doumbouya kadi iwgol makko ko laamu seeɗa ɗi hiɓe seɓɓiti yaha so wi souvent ɓe yadde ɓe waɗa yana yimmo ko tawde on yimɓe ɓe ngala memminade memmini ɗo ko argo cukko Alhaji Sellu ina Alhaji no waɗi ni Alhaji Sellu hande mi yeetelande onon wonɓe sibre men ñande be ñande surtout araɓe ɓen inna ko mi wolta kon ko haala tumen jokki yeetelan onon ka haala onon ɓe jooɗi ɓe jetti juuɗe mum ne ɓukki ka reedu muɗum ka jiifaji muɗum jooɗi tranquille e minen ɓe wonɓe wowde ɗo si saati si yewtere amen si yewtere goɗɗo e meɗen nanete ka pale ko ɓe jooɗi toon ko yewtere amen minen ɓe woola ɓe ɗo ñande be ñande onon ɓeɓe wonɓe men yawande ande si haala mum hewtoyay nokku ka woɗɗi ko haala amen ɗo hewteta ɓe gentoɓe anda ko min wonɓe kon haalade naa ɗo onon ƴettuɓe juuɗe monde nden ɓukki ka reedu moɗon sabota hay minen ko komin wadde ɗo hara miɗe tori yon accu immoɗon andon ko min ko wadde si tawi ɗon wadde ɗum hande joni e wino e go jippiɗo ko e wino hande joni ko kaliɗen ɗo mais ɓayi iɗon jooɗi iɗon habbori Alhaji Sellu iɗon habbori Yilo iɗon habbori Tijjani iɗon habbori oɗo e oɗo sikke ɓeeɗo waway waɗande jamala guinon fof ko goɗɗo waɗali immoɗe onon kadi wallitoɗen men so wallitike men mi waway immade men no min sortirandirede e juuɗe ɗi bandeji mais si tawi on ala immade on ala darade on ala wallitade men hay kañot créa ɗon tawi ko seeɗa seeɗa onon participe onon ɓe laggine toon are ko nafa on num wodanno jama o yiɗon tampi hay ñamete on ala heɓude laggine ɗo sa okkiɗo goɗɗo hay 100 000 hay 3000 francs guine o immoto amana maɗa o kellanama wastata ko jama o koɗamo leydi ndi no mari leydi ndi seɗari hindi mari ressource leydi meɗen ndi hande no si tawi no ɓiɓɓe leydi no faamuno yiɓe jannguno yiɓe andi konnite kon politique hande wona ɓen imamuɓe wona ɓen doctoraɓe fof immotono daro sutena intérêt leydi ndi hay sina intérêt mum immo sutena wowla gonga mais yeetela hande imamuɓe no jooɗi ino etti juuɗe mum oke kawni kon ko ɓe yewtay fi dewle ɓe yewtay fi piiji ɗin fof ɓe yewtay mais ɓe yewtata fi actualité leydi ndi ɓe yeeta woɗuno Allah ne yamiriɓe ko Qur'an o si tawi lamɓe ɓen feewa sustawde ko a deƴƴi nane haala ɗumanna hulɓini ka ɓuru ɗum hiɓe jooɗi ɓe sutti albalawji ɗi no wadde onon koonnum nafoton onon ko onnum nafoton woton jooɗo fankon e hoore ɗin jagguji ɗo ɗum ɗo wata yaride ni immoɗen daroɗen daditoɗen ndi leydi koyen fof meɗen kafini leydi wona goɗɗo waɗi en guine ko Allah waɗi en guine en fof meɗen o tefa on pullo tefa on manigade en fof meɗen ɗen fota e ndi leydi ko ma waɗen saria si tawi laamiɗo o laamanike hoore mum laamiɗo o groupe ɗo si iwi groupe ko ari ko sodugol cuuɗi Amérique sodugol cuuɗi Europe laamano ɓiɓɓe mum ɓen e mawɓe e famille mum o tum heɗitiɓɓe waɗa on ɗo ko non ardi ndi leydi si ono ɗo si on jaɓali famodirede oɗo ko ko wuɗi ɗo no 5 septembre 2020 haɗa ko nafa on nowodan ɗon ɗo yoɓe dégage o ɓe ko ma ɓe dégage si tawi ko doole ɓe hollete yoɓe dégage ɗum ɗo partout les moyens ko kala ko ittata Mamadi Doumbouya no dagani yen ittumo par ce que en sonjike jama o lanni maayide e ɗi laawi désert ji jama o lanni maayide yawgol Europe hande ko fewdiɗen ɗo lagine memmini ɗo no dogude yalta leydi ena lagine ça va pas ko onno leydi ɓuttirta fof no jooɗi no on mbi no haray mi darike ɗo mi weltani ko mi sehilo ka jippiro ngon fewndi ɗo Allah hawrindi e saba ko ɓuri yawde. Merci beaucoup Fodeya Image. Ok, bien dit. Haray il est salmina don den Kimbon Diallo. Il est salmina toujours Fatmata Balde, Mamadou Diallo. Voilà. Amzata Diallo. Il est salmina Arbedo ben fo wonbe wadde keur jiding. Diallo Sirajo toujours est là. Haray Julde So Sidiba haray on faut penser salminama donc haray iden ko fin émission men donc voilà Sekou Mar intervenait donc et puis on va mi kadi mindara nun kadi no mi wadira une brève intervention fi fermugol live. Merci beaucoup, vas-y Sekou Mar. Je reviens s'il vous plaît. Ok, donc voilà haray Mamadou Samba, voilà, toi aussi on te salue. Donc voilà, alors on faut que moi donc on partage le live, voilà, mais doyo say kuma artu no wodi comme fal no précise de donc yeye fi ilo la diaspora groupe créa donc no wodi carte de membre carte de membre de reconnaissance ko den don wada ina carte de membre fi UFDG
ida wawi wonde mo UFDG hara hebata accès e ngal kartal. Il faut que ça soit clair. Ina mburi dabba e fi ngal kartal don ko fi reconnaissance. Ida wawi jogade 1000 € hara hebata ngal. Fi hondum ko dabba ko himbe des hommes valeureux andube vraiment ko hondum fala. Wonbe défendu de parti wobbe ben hara c'est-à-dire ko kene wana ko Facebook ko TikTok wobbe ben hara ko ley hara wobbe himbe ben andabe ko ben don wona dabbe de fiide carte je do ko himbe be andaka hara yibe ko WhatsApp ji don hara goto andabe mais hara yibe wakili yeru mabbe on mais kono hara goto andabe donc ben don non hara yibe hande ngal kartal don donc haray kartangal hina sattinagal kadi fi hondum parce que ina mburi dabba e magal ko juste vraiment un geste fi vraiment accès dugol e kartangal e hore harda jogi critère ji donc 10 000 francs CFA pays duma Afrique fou voilà 50 € duma Occident donc ça veut dire que ça c'est pas cher donc hare hina fi dabbugol kalisi donc fi vraiment reconnaissance donc on dit déjà dum non kadi haray ko yo on tigi noddu wano be wonbe communique de fi o kanyot wano be wonbe communique de fi ilo e la diaspora administrateur be ben ada lando d'abord si wada mbudi dim fi si tay ko kartangal falada parce que il faut valider da si hendo dangal c'est pas argol tum mi yobi mbuddi mi hendi ke kartangal non donc ko himbe fellitube himbe andube ko fala andube ko jaman jogi ko ben jokkube fi parti on jokki fi leader jom ko ben mérite ngal kartal hana hina anda ben kan hino anda ben hay be jogi kartal be jogi kartal kambe deja hibe anda iden andi fondo do den ni ko masen ndiren gube chondi bayden andi wano malado en ko mede yalti UFDG malado trésorier iden andi Alpha Bakar en ko men yalti iden andi Usu Falima en ko yalti iden andi bi changele be fokko be honto be yaltiri donc ko dum wadi hina wigol wonde matun ko mi jogido carte UFDG mi hebay on reconnaissance non ukungala yirengo dum on va enlever ça c'est terminé déjà l'année donc haray ko wakilagol mes chers compatriotes mo be yo engage o détermino hara nayo wowlu do hara ala ko bernde voilà si tawi hawri tun ko décide do hunde hino ko bernde ma ina wowlude ko to utar konko wonda wolde donc on latoto c'est tout non si tay Allah wadi on faut on woni hunde wotere haray don duudi haray ça va se faire haray ko wakilagol donc c'est Koumar s'il te plaît si tu es là je voulais juste préciser sinon donc je continue et puis on termine le live pour aujourd'hui. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je vais continuer. Comme ça, on va faire le live. Koumar, il n'est pas disponible pour le moment. C'est quelqu'un qui est engagé, qui est déterminé. Même si on a l'attente, comment on t'a au kilo kanko kadi o wada kadi intervention di makodi. Toujours comme burti kadi famugol. Vendredi mi yewno do den duma honno tummondiral Sierra Leone be donc vice président mabbe on Julde Diallo hari himo pari do quoi donc mo nodditi himbe Sierra Leone ben min kadi j'ai eu comment dirais-je la curiosité d'aller assister voilà bay mi yehi mais wawno hidude men hiwrondir no ko attiri attention ango men jodi ko e sal meden jodi mi wattani hila baydon andi siko wano Guinée Conakry hikki le président on ari do parce que après président on ko Julde Diallo c'est lui donc ko on attiri attention ango salo mima ko vigile de goto sécurité goto pet wonnoto ko fiyon andu enen Guinée Conakry lamu ala quoi France do tumbondire CNRD de fou comme yido kon ma serag hay serag mouvement simplement je vous assure be yetta minimum 15 agents de sécurité wano nyande dansa kuruma arno den nyande be burno 20 ko hakke man ko be andi kambe ko be bandi ko jamaa'u hidabe
mu yetta wano nyande dansa kuruma arno sa ari ko damal ko kene tawa don 4 agents de sécurité nayo ben don ko yabe arbe ndare feƴƴa yaha hakkunde don kadi hino don kadi nayo yaha kadi nder ko natirgal sal don kadi mi tawi don den yahawbe jeego no dari ɓeyaɗa no darde ɓeyaɗa no dari no observude c'est-à-dire incroyable e hoore no ɗum ɗon fof mi ari mi feƴƴi ɗon ko kine maɓɓe no wodi ko windata inde ma nden kadi e numéro téléphone ma mi ari mi inni ko Mamadou Ba Mamadou Alpha mi waɗi numéro téléphone mi feƴƴi numéro mo mi faala o mi ari mi feƴƴi tawla jippini kepirnula waɗi masque an on mi naati ɗon minnuma mi yehi mi jooɗi e hoore on sécurité ɗon fof heccanki ɗo komi yehi vendredi mi yi agent de sécurité goto hakkilan ari e ɗum quoi wi mi daari ɗo mo no faala ɗo non hendagol julde jallo hara a faala waɗugol mo farin ɗo a wawi warde ɗo waɗama ɗo farin sans problème par ce que taaɓe ɗen no jooɗi mo warde min no maayi mo darade ko taaɓe mo hiwrade yimɓe ɓe mo yewdude yimɓe ɓe par ce que hula hay fuy simi inni on ko bandi laami lagine yimɓeɗen wolde ɗum ñande ɓe ñande yo henan on konko julde jallo waɗi ɗon Ousou Falima suusata ɗum Mamadi Doumbouya suusata ɗum Mori Sanda suusata ɗum Dansa Kuruma suusata ɗum ɗo ɗen simplement ambassade de Guinée on ɓe noddituno ɗo minen min e soirée minen anduno ɓe jaɓata men naata min waɗi groupe min immini woɓɓe ɓe yehi woɓɓe ɓen acca naata woɓɓe ɓen naatali fi hon ɗum par ce que ɓe suusata sécurité tawi no darna partout sécurité ɗum ɗo fof on mbuuɗi la Guinée ha wona utilisé de kamɓe hiɓe andi ndaare Guinée Conakry si Mamadi Doumbouya déplacé to arsenal de guerre arata huuɓamo à l'étranger koyeɓe forme agent de sécurité wano ñande Seragon kadi ñande Seragon assemblée Seragon ɓay men ari on yiwno vidéo ji ɗi ɓay men naati on yi ɓe wannoɓe ɗon veste noir fof ko agent de sécurité ɓe arnoɓe huuɓinmi ɗon fof ɓen ɗon fof ko agent de sécurité non ɗum ɗon fof ko mbuuɗi lagine wona duufeede e son famille fii hon ɗum ɗon fof simple mouvement Serag ɓe tawa ko ma ɓe waɗa ɗum ɗon fof ɗum ko c'est pour vous dire que c'est des voyous hay goto hiɗaɓe Mamadi Doumbouya o wonata président ha o maaya ko représente ko chef de gang ko représente ko criminel ko représente hande inde makko nden andande nden à l'étranger c'est le boucher de Conakry ɗum ina président non donc quand vous voulez un président il faut organiser des élections libres et transparentes en ce moment on aura un président bien élu mais vous organisez des sélections et vous dites que vous avez un élu du peuple au pouvoir. Ça, c'est faux. Ça ne se fera jamais. Haray ko andu onon be wadabe élu fop kadi ko municipalité ji do ko législative ko fenande on fop mo don ko fenande jokkudo hande la République de Guinée min comme yiko Guinée be fop no dono nangede be wade garde à vue mo 72 heures parce que enen hadi Afrique de l'Ouest don den hetto enen Guinée de République de Guinée Conakry ko enen hadi Afrique don hetto Guinée jo fo no do nangede wade garde à vue mo 72 heures ha o hetta hakkil parce que ko dum méritude en wawata jogagol sifa ndin leydi don tawa hande hiɗen jogi Guinéenɓe wonɓe duwanade ɓe criminel ɓe hiɗen jogi 4 coordination des 4 régions naturelles ɓe fopp maɓɓe hiɓe haldi fotti wata mo ɓe wata goto wolu hiɓe jooɗi hiɓe nangirde ni himɓe ɓe mutinira ni himɓe moko baɓɓen fop responsable ɓe leydi ndi fof ko dina e ko dawla fof no jooɗi haldi wata goto wolu wimi Guinée fop no dowa nangede ɓe waɗe loyru saria ɓe naade 72 heures garde à vue ɗum ko min wi ɗum par ce que ko enen haɗi Afrique avance Afrique de l'Ouest hande hiɗen sakiti ɗon partout
hay Mauritanie ide ronkini be no be gerda Gambi kun leykun don ide ronkini be no be gerda Guinée Bissau itte sikke alla no jonni en jaman e or alla no jonni en bauxite alla no jonni en galuji din fop ide jogi yimbe jangube marbe hakkil ide jodi de ngindi ko criminel jo kellanten ko on duanto den ko on duanto ko en fop meden yibe do en nangude be wada en loci saria be wada en 72 heures garde à vue wallahi billahi Afrique hetto parce que c'est nous qui faisons le retard de cette sous-région parce que nous avons des Guinéens partout il est yalti partout il est sabi c'est-à-dire il est wono Sénégal do ko ele mo ni Sénégal ko mawbe men yeyi mi innuma be moudi ñaare ton den han Sénégal wa ini c'est incroyable hari hay leydi ko yar be okkete ko wona fiya addu kadi fami ma o parce que hara hay wonota ko ñaare tum be ara be wada saketi be wada brako be jodo be gerde dum be wada taboy be yeya be wada tabe tew be yeya be wada kiring be yeya be wada goro be haylina pom be haylina tandarma non mais c'est incroyable c'est que c'est des gens courageux be andanda hoore mani kambe ko woni be wakila naki ko leydi mabbe de ko alla okkibe ko buri moƴƴude nder Afrique kambe be yida dum don be wakili yewgol Mauritanie be jodo be wakilora wa honnude be ya mimmi do andi Côte d'Ivoire ko Guinée be wonno dans la brousse ko wiete Bandicro Walebo wonbe tombe ngi be andi dans les profondeurs de la Côte d'Ivoire hara hay kurangala on tumatinu. Je vous parle des années 80. Oui, mais quand on y a hier pour le foot, on a jogi torse, on a dit four, tapalapa. Mais il est là, il travaille, ça dit, pour de moi qu'il a ala ender hodongo, pour de moi de sérieux ala ender hodongo, pour de moi nundu de ala ender hodongo. Mais quand on a dit oh resisa komako, quand on a dit oh dara no lady makuni. C'est pour cela je dis, il doit un fop mais de wade de l'autre saria. 72 heures garde à vue. Ça, je vais le répéter. Parce que quand il faut tout, il y a un Guinéen bébé. Quand il y a l'Afrique avance. Hande non fait ite Afrique. Occident, partout qu'il y a Australie, Asie, qu'il y a Guinéen. Il est là, il est prêt pour tout le monde. Mais il n'est pas prêt pour chez lui. Il n'est pas prêt pour sa patrie. Il n'est pas prêt. Donc, je le dis, pour que mon bémodo yo udito hakille munden. Anda wondema. Koma enen na goddo go donc haray live on duty mi do yafini buy haray on weltanama on fop on jarnama onon arbe senditi o live wadi keurji din participe do commenti do yennu ben kan hiden andi ben ko malédiction be rondi ben don ina 72 heures tum be doa sokede ben don ko be doa ko fembede halaba jo ine interna hara ko be former be janne be éduquer be andine ko hondu woni banno adama neddanke parce que na himbe donc haray merci beaucoup et à très bientôt ensemble unis et solidaires nous vaincrons.